Gwaseme gore jen otemede kone kwenkel andamanduni chankwas nyak. Te kon ke ler mugor kono de kono ling rei which kaso Sudan kabon kum SPLAIO. Marwai ke wude shalka me par call take mission talk no. Kenyam par call jen jaramala interim chairman. Okay. Jen interim chairman barainam right kone. Chatwogono take a need to well kill to watch teacher suspend ka kuma SPLIO goron wode nyaka yekel gwasme please gorno bilar mbi nyaka ne ko kien ko de ne to wande kan ling manan le rodo ka kuma SPLIO mentire which ka juba gwasme men gorba nyaka yekel SPLIO interim chairman Stephen Parkol suspend 11 party members of WBGS no be gorno beje kwen ya gwas menite kono ya suspend men shot ken ngumi joy ke je bana metwo bana je lingwas me ken ya maken kono ni am chana meton men ling ba ka kwi Parkol no Parkol nga Parkol jen jara medan e shiro do kwen ala kur ka gwa Dr. Machar jara madana lere tema ka gwa Dr. Machar so enimilat ke jen kukume SPLA yo kuje represent rei which kajuba ka party dung kirmi yadit par kol ka gwaze dan me ngode kenen kanane kwan generam kel cherek de kolarno jena ambassador a peace ambassador kam kume SPLA yo kene kume kirmi yadit la kume marwai ke ki gwaze dan me chiral me chetwok no nene me cha Dr. Machar cha je yen rei wiki juba jutoko ba par kol ba je pressure ko ba ju no jin Ramadan biya koer ka gwa Dr. Machar alo ewe mi cha jigno ba kume SPLAIO ba je deke kirmi yadit mechi kan wore chelo de kan kula dol man dole kwala dol kam shalka Africa Palm Hotel so mechi to ke nyam churi shalka Nathaniel yet che warga che jagor she wuri shalka me par kol ken jikko arid ko kinin konti jido skere wiki juba gwase dane kap nathan chicken ge jogo no chine ya kapin and teme shine ya goro no be a part of SPLAIO and when more chaga to suspend ke chaga kap chongo kum SPLAIO lotel lat mede kana lat de ka won yam keje ajen do be dan e chiga rodian mat keje en mishik kana money me chi par kol me shelling mishik kana mo chaje interview coach ke cho right cho la do ne jin Nathaniel yet teleji power teleji long mede suspend keje so ka kujamo chwa wude chalka me Nathaniel yet chwa jogono jin point jin jira madana chitiai ka kume SPLAIO ka kujamo chi jin a part of SPLAIO chwa jet jogono no ka korga me chi ka right ke chi ka gwach chu par kol wo nyam ka me lede mandan en lede so ka kujamo chu chure chalka me Nathaniel yet chu kan wude me chu kana chu wo ke chi kana dismiss chu ngwande al chu gwai kamdien Baraina murai kone chetege ne iti sha wuch ka kume SPLAIO wude shalke me Parkol kene toga ne de content kel ke je kore de chikona ngaje no cha ka look ka kume SPLAIO ala kume SPLAIO onto door ala ne to door chunken ke Dr. Machar Parkol awajen tike team do bo malat ken no ken malat ken ka kwinga ke kwi Dr. Machar but ne me cha guje no ba chijen chicken let ke kwi Dr. Machar kom let ke kwi Dr. Machar they can pressure no luin Dr. Machar ne den kon le long teme kene de content door shit ken Nathaniel yet ken ne ti kokien ti la senior official ko kuma SPLAIO pin Dr. Machar ken kon le chu Nathaniel chu gudu mem chal Parkole tel million ka kaja mandan le road so ka jo e dana ken lat ko cha guje no Parkol jen le renin lat ke kirma yadit antame jojo no tege ne ti woje ka pade dung SPLAIO tin kone ti pinde ne ti dioje en wo ken kene let ke ko dong de Dr. Machar de ja kamrar ki let ken ko ti Parkol che dia ko ka Parkol gore je longo no dara la ko dong de ko nyala vice president ka gwa Dr. Machar but chero de ling jen menen yene ke jen gwas me ke liu tel mi chamlat lew na ga je mo pin tong mi naga je SSPDF man ko SPLAIO ko ga target che dear point de Parkol tel mi chamlaten ko en party dung SPLAIO ne de konente do la military kene chine Parkol chine nok chine Parkol chine support tin konne chalat so jen do badan len waru den keje
but parkol jatine jeno ko lelungu jen lere nung dak yang machar ka kwaje deny ben go jin mele de chiengu chi tok so to okay na kona lat korodien mugo kon ban gwasame melero den wale parkol te gane di chawoy gwasame gor jeno baje kwenye gwasame okay chela do nene in accordance with resolution of the National Liberation Council extraordinary meeting held in Juba on the 9th April 2025 under Article 20.1 of the SPLM Constitution, 2008 amended 2015 with power conference upon me under Article 28.1 of the Constitution. CD Ambassador Stephen Parkol, the interim chairman and commander-in-chief, commander-in-chief SPLIO, do hereby suspend the following members from their respective duties in the revitalized transitional governance of Western Barghazal State and membership of the party under revitalized peace agreement of 2018 as here under CDE William Camilo Buluk member Chaje George. Manto Gwaza me again Cholo Roden Wojane Jaram Dala commander in ship right now in the absence of Dr. Machar and Woody Shalkame Parkol. She William Camilo Buluk member Chaje Wojaramaniam Ramarode, Senere Claudio Mus Chaje George, Jaramdo Dian Michalka Awa Baling Boy member Chaje George, Jaram Chalke Lungor Chaje George, Jaram Chalke Peter Luala Kwar Chaje George. Jaram chalke Rogeya Musa Cheje George, Charadian Michalke Dancio William Cheje George, Dancio William Taban Cheje George, Jaram Dodian Michalke Pasquel Majok Cheje George, Jaram Dodian Michalke Engelo Gir Agit Cheje George, Jaram Dodian Michalke Adil Mohamed Asen, Tila members ni Cheje George Kapare Dung SPLAIO. Ne Tigani the corner take a Barghazal. Ajani Rainam Raikone. Ajene jala chairman okay commander-in-chief shaling jo ajene commander-in-chief ka kuma SPLIO commander-in-chief. Okay, so Parkol is not joking here. Let the reality ajene commander-in-chief ke power micha kame so ajene take a power ko bene reality baka woj ajene power micha kame gwade dan e kam kaje Compton ka Africa Palm Hotel. So dio je chi ajiling tam chi angajeno chi Parkol achene titene chi ka suspend ne welkel ka kuma SPLIO e tele Dr. Riek Machar ngitin. Imagine gwada dana wo Dr. Riek Machar berar ngum beto Parkol cha jere jak kuma SPLIO cha wika party right now ledeme don ekir me yadit mekka moki whatever me lero de macha ngach but right now right kone ne me agenda lero de chene welker cheka suspend ka kuma SPLIO membership cheka George no katela me nyoda gwa the men go ngum George ka but die waje ne ti kan Parkol kan recognize that might be the reason. So anyway agenda na gorde nyoga yakel ene bana nyoga jekala radian biatemal no bye bye.